1 点 mong muối 1 点 mong muối 1个小时 mùi máu 1个小时 mùi máu 半个小时 cần lá máu 半个小时 cần lá máu 1个半小时 mùi máu cần lá 1个半小时 mùi máu cần lá 2个小时 pi máu 2个小时 pi máu 3个小时 bay máu 3个小时 bay máu 4个小时 buôn máu 4个小时 buôn máu 5个小时 ram máu 5个小时 ram máu 6个小时 ram mùi máu 6个小时 ram mùi máu 7个小时 ram pi máu 7个小时 ram pi máu 3个小时 ram bay máu 3个小时 ram bay máu 9个小时 ram buôn máu 9个小时 ram buôn máu 10个小时 đọc máu 10个小时 đọc máu 1点 mong muối 1点 mong muối 1个小时 mùi máu 1个小时 mùi máu 半个小时 cần lá máu 半个小时 cần lá máu 1个半小时 mùi máu cần lá 1个半小时 mùi máu cần lá 2个小时 pi máu 2个小时 pi máu 3个小时 bay máu 3个小时 bay máu 4个小时 buôn máu 4个小时 buôn máu 5个小时 ram máu 5个小时 ram máu 6个小时 ram mùi máu 6个小时 ram mùi máu 7个小时 ram pi máu 7个小时 ram pi máu 3个小时 ram bay máu 3个小时 ram bay máu 9个小时 ram buôn máu 9个小时 ram buôn máu 10个小时 đọc máu 10个小时 đọc máu សម្រាប់អ្នកដែលថាចង់រៀនភាសាចិនអនឡាញម៉ោង2កន្លះដល់ម៉ោង4រៀនថ្ងៃច័ន្ទថ្ងៃពុធថ្ងៃសុក្រឬក៏អង្គារពហុសៅរ៍ហើយបើសិនជាថ្ងៃសៅរ៍អាទិត្យមានម៉ោង12ដល់ម៉ោង2កន្លះថ្ងៃត្រង់បើសិនជាអ្នកអត់មានពេលទេអាចរៀនជាមេរៀននៅក្នុងក្រុមហើយមានកិច្ចការផ្ទះហើយពេលធ្វើហើយខ្ញុំកែឲ្យសម្រាប់មេរៀនគឺយើងរៀនសៀវភៅ ASK1 និងសៀវភៅ ASK2 សម្រាប់ព័ត៌មានលម្អិតអាចឆាតសួរបានអរគុណ